Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless solution. Hopeless solution. I'm confused. Internet's gone loose, so time is through. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the thoughts in my head, getting stuck to the race with you. For a sleeping cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Ovako je već bolje. Bog svima, dobrodošli u novi video, novi vlog. Vraćamo se nazad. Tek je početak, još sad je sve chill. Tako da, uglavnom vratila sam se jučer u Zagreb. Spremala sam sobu. Kad mislim da sam spremala sobu, mislim da sam ju cijelo čistila, doslovno biti ok za živjeti ovdje, podnošljivo za živjeti ovdje, mislim onak u higijenskim uvjetima. Tako da, to je obavljeno. Drugi stvari što se tiče, i još moram neke stvari moram obaviti. Danas je onak chill, danas sutra sve počinje, danas je nedjelja, a sutra je ponedjeljak, sutra sve počinje. Još ću skoknuti do arene večeras, jer zašto ne. Tako da, još skoknem do arene, malo ću tamo ubiti vrijeme i to je bilo to, da, uglavnom, update što sam radila zadnjih nekoliko tjedana što nisam vlogala, nije baš bilo zanimljivo, a sad kreće zanimljiviji život. Trebalo mi je godinu dana, od početka do kraja serije, da ja pogledam La Casa de Papel ili Money Heist. Uglavnom, tu je iskočilo nekoliko filmova i još jedna serija, tako da nije baš da sam samo to gledala godinu dana, da nisam baš tak ažurna, ali uglavnom trebalo mi je dugo. Uglavnom, za mene serija je odlična, preporuke. Znam da ima dosta ljudi kojima nije baš nešto wow, kojima je samo ok ili tak. Meni je super, ja volim to malo pretjerivanja. Ima par stvari koje su me malo zasmetale, ali sve u svemu meni je dalje wow serija. Trenutno gledam Cobra Kai. Za one koji ne znaju, to je serija koja se nastavlja na one filmove Karate Kid. Ne znam, jeste li gledali, jeste se sjećate toga. Uglavnom, dosta stari filmovi su, ima ono više nastavaka. Tako da mi su ti filmovi bili zanimljivi, onda sam kao, ok, idem početi Cobra Kai i vidit ćemo do kraja. Sad sam trenutno na 4. sezoni, 5. je izašla već. Što drugo nego dobrodošli u novu sezonu vloganja. Hello! Dobrodošli u drugi dan vloga. Znači, čudno je biti ovdje, čudno je opet raditi stvari koje sam radila prije nekoliko mjeseci. Kogod je čudno, toliko mi je onak i poznato, ali ne znam, sve brka, raspored je onak, da, moram pamtit raspored, Raga, ja pamtim, ja nikad ne zapamtim raspored osnovno, ja mislim da nisam ni u osnovnoj ni u srednji pamtila raspored, da ću sad pamtiti raspored kad mi niš nije isto. A onak, sinoć sam išla spavat poslije 11, to mi se nije dogodilo, ne pamtim kad. Ja se ne pamtim kad sam i poslije 11 jer sam onak dosta rano diže, dosta rano onak ranije nego većina studenata, mogu bar iz nekog iskustva reći. Trenutno je onak skoro 9, tako da malo ću editat video i mislim da ću gledati malo seriju još. Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying?
Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo.